Reka twongere tubahe ikaze kuri Top Figure TV, tubaharamutsa bane tubasuhuza bivanye na mu wese aherereye, n'ubundi muri kumwe na Kome kuri Top Figure TV. Twongeye kugaruka, turacari n'ubundi mwagwara ukurikirane rw'akamaro ka avoka, cyane tuvuga akamaro k'ibibuto bya avoka. Rero ubushize twaganiriye akamaro ka avoka, ikibuto cya avoka, ingwara avoka igenda, ikibuto cya avoka kivura, mbese n'uburyo twokwitaho gukoresha ikibuto cya avoka. Ariko by'ukuri ntabwo twashoboye kubagerera ukuntu icyo kibuto cya avoka gishobora gutegurwa, mbega umuntu yo gitegura ate, umuntu byogenda gute kugira ngo agitegure mbese agere naho yagikoresha. Rero tubasaba, impamvu tubasaba gukanda subscribe nuko inzi neza ko hari ibiganiro bizahora binyura aha, ibiganiro nk'ibi mbese by'inyurabwenge kandi bidusaba gutekereza, mbese binadushishikariza kugira ico dukoze bizagenda binyura aha. Rero bigusaba ko haramaze gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro bijye bikugeraho. Rero tugiye kureba uburyo bubiri wateguramwo ikibuto cya avoka kugira ngo ushobore kugikoresha rero nk'umuti. Uburyo bwa mbere umuntu yateguramwo ikibuto cya avoka, bivugwa ko urafata ikibuto cya avoka ukakibiza mu mazi, hanyuma umaze kugishira mu mazi, ukagishyira mu mazi angana na litiro imwe gusa. Ayo mazi ya litiro imwe gusa ugashiramo ikibuto cya avoka, ukabishira ku mbabura cyangwa se ukabishira kuri gaze bivanye naho ugiye kugitogosa. Ukagitogosa ukakireka kikamara iminota 10. Nyuma rero ukareba ahantu gitereka, umaze kugikura ku ziko ukareba ahantu gitereka, mu kwitegura ko wagiteguye ari butangure kukinywa nk'umuti. Rero umaze kugikura ku ziko uragitereka hasi bigahora, then ugatangura ukakinywa nk'umuti. Rero by'ukuri ntago vyoroha mu kanwa, si ibintu uvuga ngo biraryoshe, ariko iyo umaze gutekereza ku cyo ushaka, iyo umaze gutekereza gushaka kubaka umubiri, baravuga nyene ngo urahumbiriza ukanywa, hanyuma amara kunywa ubwo bikaba birangiye. Mbese nta nuko wita kuntu by'ukuri ntago biba biryoshe, biba bisharira, hamwe biba bisharira, ariko buriya ngo umuti usharira ubundi ngo niwo uvura. Uburyo rero bugira kabiri wateguramwo ikibuto cyawe cyangwa se imbuto zawe za avoka mu buryo bw'ifu. Ubwa mbere tubonye ko ugitegura ukagishira mu mazi, ikibuto cya avoka umazi angana litiro, ukabitogosa ku mazi nk'iminota 10. Urabitogosa, bimaze gutogota bikabira, hanyuma ukabitereka hasi. Nyuma y'iminota 10 hakaba ariho uboneraho kubinywa, ubonaho kunywa amazi. Rero tugiye kureba uburyo bwa kabiri ushobora kubiteguramwo mu buryo bw'ifu. Rero uko bikorwa, ukuraho igishishwa kijya gisanzwe gikavarinze ikibuto. Mu nyuma ugacafata icyo kibuto cya avoka ukagisya, cyangwa se ugakoresha agakoresho kabigenewe rape ukakirapa. Nyuma rero ibivuyemwo ukabikaranga, no kuvuga ijyafu. Umaze kuyikaranga bizana ibara ritukura, nicyo kikubwira ko warangije byahiye neza kandi wabiteguye. Ni ukuvuga rero bimaze kuzana iryo bara ritugura, bishobora gushyirwa hejuru y'amafunguro umuntu yamaze gutegura agiye kurya. Ubwo ni uburyo bwa mbere ushobora kubikoreshamwo mu buryo bw'ifu. Ubundi buryo bugira kabiri, aho umuntu ashobora kandi kubyifashisha nk'iyo uruhu rwagize nk'ahantu uruhu rudasa neza, mbese ahantu uruhu rwawe rushobora kuba rwangiritse, ushaka kuba rwononekaye. Rero urafata yafu n'ubundi yafu wakozemwo bya bindi ukayizana
ukayivanga n'amazi, ubwo ni yafu, ukayivanga n'amazi, umaze kuyivanga n'amazi bikamera nk'ibintu bifatana kujya kw'igikoma igikoma gifashe neza. Then warangiza ugaca umaze kubivanga bimaze kumera nk'igikoma cyafashe, mu nyuma rero ugaca uzana ugaca ubisiga ku ruhu hamwe rwa ruhu rwari rumeze nabi, ni nk'ahantu hari uduheri, ni nk'ahantu habonye uruhu rwagiye mbese ahantu hadasa neza. Rero niho uca ugenda ugasiga bimwe ndangije kubabwira, umaze gusigaho bikamaraho iminota 10. Rero iminota 10 ni hagati y'iminota 10 n'iminota 5, birangiye ugaca ubikuraho. Canke ubundi buryo naho ushobora kubikoreshamwo nk'umuti kandi ku bantu bagwara, twabonye ko urashaka kandi kubikoresha nk'umuti. Ifu ya avoka irashobora gukoreshwa kandi nk'umuti ku bantu basanzwe bafite ikibazo canke bafite ubugwayi bw'ingwara bitwa rubaga impande, ndetse banakunda no kugwara umutwe cyane, nabo barashobora gukoresha. No ku bantu bakunda kugwara umutwe cyane nabo bashobora gukoresha iyi fu ya avoka nk'umuti. Rero ngaho nguko akamaro ka avoka n'imbuto zayo. Tugusaba gukanda subscribe mu gutegereza ayandi makuru agiye kuza atubwira ku ngwara nyinshi zivugwa n'ikibuto cyangwa se n'ifu iva mu kibuto cya avoka. Rero mwakoze kandi no kudukurikirana, wakoze no gukanda subscribe. Imana ibahe umugisha.